pandrita kecuali atas sila-silangan narik ko yolo inalaga tapak na nanyayawana. Dengan magkon na naroto mangilaw lori pong Allah Ta'ala mamagi-magi na yolo inalaga nyawa na iya tapak. Situngan na iya jama-jamat tayawan niwe angka jamaah ko kapamapam mulai sa pariyo ka na tuliang kami mo. Sampai hari ini makanja ni cara na panitia na yari ga pangurusok na sa pariye na saba na rampin yari ga na umungkang makada minggu pemang o kusiki masapari masigi o kusiki magi na yumungkan supaya iro idi melo elo masapari tanya kememan ni matu nareko uraki mas sampajangisa atau ukui lalan na sampajangisa suju pacapuran na tanya kememan ni kenroy matu sapari si minggu pemang masigi aga nonroy ini akan meman ni melolo masapari supaya iya ro sapari tadi dapat tuh oko ilalan na atau tunggal dinota iya naro yasang sapari temapet tuh iya kotak kok mate ki nade panadapi watun naloki masapari nasaba de panadapi aso sapari ro namate ki angujuat deceng iya matutu napake tau pandrita nang kanasam makada sampajat tepat tuh iya kusuju pacapurang matu sampajang misa tania kememan ni untuk masampajat subuh jadi namo siaga etana jok kaki namokin roki loh tata toki manuju loko sampajangi iya kotak kok mati ki ripal lawangan na iya isai si bawa matu subuh nama teki sampajang nasabak pura ini akan ni untuk mas sampajang iya tona tu pas sabarang iya ampai sampajangnya beresal lepat tutuna na iya ro beresal langi dua itu to si runtuk si bawa to masarang iya ko to si runtuk pada tarupa tahun beresal langi iya ko to masarat to mak beresal to jadi ia tu beresal lawa tahu di lalas sampajang isumpu memen niaro sampajaya ngojuye iya ro beresal lawa abioe i beresal langi untuk ila pasangi nasabak supurani isumpung untuk sampajang mangolo jadi makomana tuh jadi ya ini pasapari ini tahu mau pak yang pantitan ya kamu nama kemana mau tuh dicenge pak suju pacapuran na tarawewe rakaat terakhir tarwi terakhir ini akan memen nih untuk matarawe tau pema ipasi sumpu memen ini ya mapasusak ki makoto makaroba ki matu makoto iya nagere ni teh sapinge tato kami meniati tapalamperi sunga kubota sempo yang adale kuna waddi nga makaroba tau pemang iya kotak ko mate ki nade nadapi wattu karoba pura itarima ni pahalana nasabak pura ini kan iya na mega tau mau apa iya tapapat tuh idi na tau rogi hindi tau rogi iya na sampaja tapapat tuh makada ko pisay na pay sambung itu si kopura isa subuh pas ini sambung ina ini na tau macilaka magi na lima ni hatuman ne masampaja ni ako magosip isi tangajang dabang karo dito 25 menit dia na tunagan na iya sokongan ko na way gare iya na ronasang hadesa na nabita ang kanarampe ale na panguluta imamul gasali kulala nakita na hiya limidin aga nasang makada iya ro nabita makada umatku adalah umat yang terbaik iya ro umatku umat kami na makasing mau baik nasabah magi nasalai si dedeceng menuju loko si dedeceng iya na ro yasang mata jawat tu sampajam ni iya kotak kok mati ki de napat tu jalan apalangi nasabak na takdir kangi pong Allah Ta'ala mate ne kia pura ini akan ni untuk maki gua deceng iya na ro pas sabarang naidi salange kakal ki oko ilalan na suruga padahal iya ro amala terbatas magi na to kakal o kilala na suruga sange kakal mananungan
Magi na tumananungang kilala na suruga. Padahal amala ay terbatas. Nasaba usumuro ay na siyaga. Nasaba pura ini kang untuk pigaw decing. Iya ko tomate, jalang ni materu pahalay. Ina tu ampay para lula da iya sanginia. Ini yang penting papahagi ki jolo. Nasaba di na yamanan na tao itu yaling aringang ngangati untuk mapanandong at decing. Termasuk di pasapari na mo manihang kakakurangan to supuro na to narekuyule ni hadere. Pada mi to masampajang makaliya di ustaz ko masampajang ato lilepa-lepa iya musujo na to supuro na maga pa ya rode nang kana kalicuaro. Cuma me perlu me maka da ipakanja-kanjaking ka apa angka tu watuna na makanja-kanja sa disampajang ka to watuna tulis garu-garu sa dipapinat dingi mako mani bate melo patuji na de no mo na me makanja engka to tunang kana makanja-kanja sa ding bahkan madari to terri na de na to metari na to terri angka to nang katuya iya kang kuliagan niya melo terri na de na to terri de na melo mako memang puang Allah taala papole yero anu makwero. Ilaw ni pupong Allah Ta'ala. Cuma angka pataro na tau pandrita magkada iya na angka tau majenne na de na husu ko jenne na ipajanat de no le husu ko lalasampaja. Iya na de na makanja paringaran ako majenne de to no le matuju paringaran ako masampaja. Ternyata terpengaruh itu. Kemudian iya tu baca oke lalasampajang. Kang angka dua baca layulat to iya kotoroko subhana rabbiyal azim wa bihamdi akasya baca karena katalu to subhana rabbiyal a'la wa bihamdi katalu to iya ko ulama papiki maka de layulangi gangka katalu iya ko ulama patareka perlu kepahamannya supaya tes sangi makada agak beda nero iya ko ulama ulangi pemang iya ko ulama apa fikih ulama fikih sangi fukaha ulama hukum makada yulangi gangka akatelu iya ko patasawfu makada tak bagi telu si salah nih dok pada kata kira-kira ko to makada yulangi katelu si bawai bagi telu ade kaya ya sayulang katalu ya ko papiki maka baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la ulangi ya ko patasawfu de ibagi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi wa takkalimu mupasuju lori olona pong Allah Ta'ala pasuju manang ilan ro alim iya ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang kedua pasujuk mana ngisinin na napasummu pakitamu paringkalingamu pikiranmu nawa-nawamu pasujuk mana ngikulo na pong Allah Ta'ala subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang ketiga ya ko angka lasok pilalan na watakalimu sel-sel wat di makada utu mutoga mapat di lakay ga mapat di ulwe ga siapa aja orewe ga siapa aja to suju no kilo na pong Allah Ta'ala ni pasujuk sinin na lasay napayilaw makada epo talagaran nga iya. Yan na ron kada tak bagi telu denah kada yulangnya ke telu jadi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi pamulang wa takkalewe lan ro alewe ipasuju subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang kedua hakiki angkai hilalan wa takkalewe kikayasan pakite na paswe akalang ipasuju manang yan na ro ipasompa yolo na pong Allah Ta'ala. Kemudian subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sininna angkai rilalanna wa takkalewe la saygaro mas'ala tagay pasuju iyo pangulo na saba atamanamoy ya tuh makiro ko patareka bicara ini mani maka dito pandrite iya ko mo pasuju manang insyaallah khusuk ko to nasaba mo bagi apa dega gatau dega masalah napa padahal ni masalah engka tau dega gengran na tapi tu lima pangiwas babay na engka tau dega gengran na angka gengran na makai tapi akoro rumah tangga na engka tau anak na tu lima pakiri-kiri kiamang kalinga baca
tapi maka kanja matun na si bawa ba ini angka to tahu maka kanja anak na tapi matun na to lima pangire-kire iya angka tahu makanja matun na makanja anak na makanja ba ini na bali bola na siya to lini masih salah iya dia biang ka mana tu masalah na tahu angka nasaba iya na tu masalah isitongan na nasabari na tu macawe pole di pong Allah Ta'ala apa iya na dega ka masalah na tayo pa ay maka dito panditenan kataw de gaga masalah na to tau makurap pangulo lori po ang Allah Ta'ala to nasabak pangulo binamito po ang Allah Ta'ala ito na to ampay kong kana tabatta apa iya ko makanja manang ya na madari to borro kada gite di jatta dia itu galau salah borro ni ro iya taka borro yo pokong kana na siya mangkali nga baca ci di nasui manang kana anak mako mapakire-kire iya na to tulilaw na madari to iya to na bata itu iya to madece mato kamaraja metetay magi tulilaw doang kaya to nakada dia siguro te ko mapasantre ko mo ya ko bata-bata sisak ko supaya nilaw doang ako kiyay iya nang kana guru na bata nilaw doang na masampaja ki nilaw doang ayo ko mace de nilaw doang mama nasa mace mo iya ro bata itu nilaw doang de itu jadi makito jadi kadang-kala tuh tapi aja mo ta no kada ternyata langir istilahnya cara na tau pandrite supaya ipahangi ya rosinin na masalah yang kehadapi sama ang kami matupasan na nabita makili nabita uli ramade chinga umakku magkasiwal lakuridi tawli hilalay manyamang tapi iya ko tolyo ko manyamangin na din alaw ito lima susat supaya din na mabela puluk kidi po namo jeti di makoto yani oli rewa nana rewa jasi sa takiri ngang idui rewa tu na capu dui na kin mela lo ka makiro yi pada mati to ko kiri ngang ya gaga na lengi dale po ngala taala na de na to melo masampajang na tahasi sangi na kali ya pa na sampaja kung pay pasinga na vita ka makiro jadi di matomil lawi yan to biasa ibu-ibu ya poda makadaya ko makanjay bate na lakay na mapoji po sini na sinetrong ina itamano warungin na lawimana na lupelo masigi sisan na macan rilakay na po napay mo to matahayo makakanja si kiri na subhanallah ay macan ringilakay modupay ni gasuro ko watun na makanja de mo kasibiyang ito iyalin no pacoba napay mainga hindi neto milawi makiro jadi aja tasalapahangnya di tania pacalan na paturo po Allah Ta'ala pangulimi supaya macawe nah, itu jadi aja tangga masalah kung kaaga-aga tahadapi iya maju ko gamay pa dua pasurongan na iya ko nakan na ko napuli ko susah ilaw ko nasaba dega gatu yasi na padongangi apa makrebe sa tay takdir de iya pak dongangi ya saya takdir karena doa bisa merubah takdir coba kan iya kok anu pura napatkan tuh pong Allah Ta'ala na tomilaw doang wadi berubah yan tu ampai ko ramalangi sisak butaw si wani umat na nabita ko ramalangi tu kali talupul nih kada sisak butaw si wani nabebaskan pong Allah Ta'ala iya angke asan na tarokyo ko naraka makanya itu lagi baca ko ramalangi Allahumma a'tika riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa auladina wa azwajina minan nar baca mau biasa ya roh deh iya jadi ilawi nasabak sisabu tahu tu ipalepak polok ko pinaraka dalam setiap malam umat Nabi ta jadi ya resanya pak doang ya sene takdir jadi aja tak ada ya mako memang ahade ilauki karena doa mengalahkan takdir aja tepat turun dong la taqnatu min rahmatillah aja tepat turun no boleh pamasya na po Allah Ta'ala na po Allah Ta'ala mato makada inna rahmati taghlibu ghadabi makanya po Allah Ta'ala iya pamaseku ya se ini ya caiku coba ina mo masukara po Allah Ta'ala ko ini makada we atakku tapi iya kong kadi mapala toba ya se pamasya na po Allah Ta'ala iya se ya aja tamangingi maloliso apa ang kami matujit iya sa dosa langgana engka
Pada may makun ray, pura ni kamat na tulang kamu, di maca copak, dosa langganan ya tuh. Ipangajari no kostasi astagfirullah iya naje makoro sisa na masapari sita mako asi itu dosa langgana kami mah mako tuh pura ni na to baka makalo nakatanila lo timun astagfirullah sana baja mana nasi maka tuh deh ang kami tiasa dosa langgana Pak. Tidaklah seorang beriman kecuali ada dosa yang dia lakukan berulang dan dia taubatkan dan berulang dia lakukan dan dia taubatkan. Iya, itu yang kena mustas. Iya, kayak hadir ko nang kamana dosa langgana tah. Iya, maka dia dia ules di salayaro kami tuh mako tuh. Maka dia ya dina dia ulet tahang itimu kukong kagagah itu angkat mako tuh angkat tuh kami mak bicara di nanawanawai maka dia tuh jangan tersinggung tahu pokoknya yang penting pura dina pau pura bitu mati nak rasulullah majani aja rona na pero mai maka bos tengah birullah sisa na baja na runtuh sina pausi itu ina tiasa dosa langgana jadi yang kami betul tuh iya na tunah kada innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin na poji po ang Allah taala taumal laulisu denah kada innallaha yuhibbut taibin de makade at-tawwabin denah kada at-taibin yakine makade at-taibin cica mitoba tapi makade at-tawwabin taumal laulisu toba na poji po ang Allah taala tuh iya ro tagang kulyangan iya tuh ampai di oko agama selenge maka may galalang Pak ang kasampajat toba ang katabakoro apa maki iya ko i-ranking ibadah padang kamana tuh kaya gatondoy takapoy kira-kira Pak dito to na yamanan na tayo mulai maturito ng inabita makada suku ba pada si denule apa ang kataw masikit kataw makuto ang kataw kusuro mas sidak ka sikit baga iya betul kan na mas deremo tu tapi metay reke pura mo ipasa sih mas sumbang inasang maka kutana agak gorangi akin lu bawa kapapakutanan tanana dire bawan na iya kato makoto ang katoto maka lomo tapi cidu pasangan aja lalu tamasike aja abas sakit besakit desi sa gagas ngaran atau seke pa namo to seke cacat tuh yan ang kataw masike pa dega mate ito seke dega to teri iya nang kataw kat di mate dia na teri te tulisikat di anin betul kan laba kiri galami itu dega si kode nih teh Kalau si kiburu ete mak bolo masyarakat buru na baca ya sangyo ko batulisan ini teh makada marada makada ambo upa na so sekat di pato biasa ya batu na tuhe de tuli buru di buku-buku de mo pa na paja ni ya aja tamasek awas sakit yo buko mabas saya tahu tak kajanna tentay ko mati labay kasi tahu de cing tahu pato besar biasa lalu tuh nggak tahu maka dia na dia tama surugay makuran itu teh na tama surugay biasa mako tuh itu iya lo istilah lemmi bate tak bahasa kan nih lemmi makadami yang kami tahu mate mak boleh tahu mate tahu nah kada sahabat ero lalu nero tahu pakanja na yero apa makin nabi tak isa surugay yero sisa nama boleh tahu mate sita nang kataw lalo maka dia sahabat tahu pakalilian na si partner makanya nabi tahu isa neraka ya jadi ternyata nasabak narampe madeceng itu makanya nabi tahu isa suruga dia nang tahu mate nah kada tahu tahu pakanjaan iya nanya dia na tama suruga makurah-kurah ni tahu dia na berarti tahu madeceng itu iya makanja ko tomate nang tahu makor pokok tulis sikat di anime tahu dega gato jadi aja ta maseke pade to gaga pas safari maseke di dega rebo pilo bolana nah semua itu masih dake maka demeti alladzina yunfikuna fis sarai wad darai alladzina yunfikuna tau angke masidaka pisarai riwattu masagenana
wat darai nan niari wattu macipila. Yan tiasa takwa. Iya ko makadaki saya hamba bertakwa. Jolo bungawa. Dena wa di makadabate bertakwa ka. Iya ko makadaki selang cocoknya Pak Topura nama sahada. Iya ko makadaki tau matepa ka. Ay jolo. Dena wa di namo nabita namparato sahaba aja kada aja mau kada matepa ka asal lemak. Aga tanran atau matepa narampi pong Allah Ta'ala. Wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ya ko itapui asan na po ang Allah Ta'ala ang kakedok ko atin tergerak makikapa ko walingi contoh supaya masih tapahang biasa manang ya anak daray di makunray ito dia rone biasa kalolo ya biasa waktu tak kalolo nang kanak daray po gila nape natap putay asan ya no ako agaro gitu nang kanak daray po gila dairo napinah kadana te marwah di marwah tapang kami tokedo yana riasa wa iza zukirallahu wajilat qulubuhum bergetar iya ko makadai pak bange Allahu akbar natapang kakedo ko berarti itu orang beriman iya ko pada mo ai tannya panape salam iya korangnya rampi. Maka kira-kira kok bangit yang kagak kedong. Iya gangkul yang Nah salah itu tingkatan selang tau matapa buana takwa ya sih niro ihsan. Dia nagacau tanri ihsan apa ya sangi ihsan mapedeceng. Iya ko mabasa ite na to mabasa mapasi wala deceng ni asalna. Iya ko na paudeceng ite ni paudeceto mapasi wala deceng ni asalna. Tapi ya ko masik ke itay na tumabasa ay na riyasa mapidecing ina riyasang ihsan makanya po ang Allah Ta'ala inna allaha yuhibbul muhsinin iya po ang Allah Ta'ala ina na po jilad tau ang kay ihsan iya iya kong kabalibolata masik ke ay sukuro ni nang kabalibolata masik ke tulitalin niya gaga yan at iyasang ihsan yan ang kataw paujaki tulitilaw doang ang isalama ayan na tiyasang ihsan. Yo pili ko masikite tumakalan to siya kaperangan. Baran na chow si Selemoto jilayolo. Ang kamato nang kanasa mo papitatoy. Ko ito. Ide na ko to ko ihsan. Iya. Ya ko ihsan mapidicing. Yo pili ko mani mambasa toki. Kung kataw mo go manatalam mo to na isoro nga pa to makar bigyan nalurang ni mato ko ani. Itan niya to. Mapasiwala decen ya sanaya tuh iya mi komaja itay na tumakanja yan na riyasa maki buah decen yan na to na pujila ada buang Allah Ta'ala tapi meraja-raja di yan na to nakatalu aga-aga tuh wala idecet tau mapija elokoriko wala kung kataw mapija elokoridi betungan na paujaki nagaki wala idecet tuli ilaw dongan yang kedua oto ko magkasiwer iwatu namana tinro na tao sampai jatah haji nasaba rahmat Allah itu turun iya to ko tanga banili onron na to pamasay na po ang Allah Ta'ala na paturong o kulino ina macawi pamasay na po ang Allah Ta'ala ilaw doon ni namudon ra kami sampajat tajama ilaw doon ni magkade na bita melo go tama suruga masagina lalang mola demo antri sa kilo pasarap pa din na supasa makole batu bate tama suruga mau may kolari iko manipite pintu na suruga kaya kami mola tama ya ada hulunal jannah salam na samita pokok na salama ako tama suruga talumo mo jama numero si diwala ide cetong mapija la koriko oto ko masampaja di waktu mamana tinro na tawe numero talu wajaran indra na taw makinra nga yung pasaway bali bolata macicil motor ini palepai insyaallah makisuruga dia na nita telu mo jadi latu tati siya ka Pak Usman Pak engkau mengkakapa kegiatan minta-minta sa di napakalo ko sa pari jadi dito aja umit pa jay ibu makutana mak makadala to tati siya kemudian
maka da ka ona iya ro pakai sibiangnya tak bagi moto kegi tonroi angka mana moto suruh ga capan tau mati nulu masidakka kita rongi capan angka lalu tu tau masumba nasa nabita deni pares malana de angka ko hadesa ba ululong pura na pengajian nga guru ta Ki Haji Asri Kasman LC guru kanto usap pa hadesa na engkau lolongan dalam kitab ensiklopedia hadis Nabi itu pada jilid 3 maka day nabita angka tahu oko surimonri napai malala law pada masar ni jempu denal tu pada masar napai malala para kadami kilo pasarap pagi pasipulong napai malala ko baranti ni jempu na maka day po nga ta'ala law ko mualay yaro atakku yaro law mualay bawa ka ila rafiqil a'la pinreka nga okon roh kami na matandre iya narunah kada yaro tay pak siya to ko malala ni te si pada si tanga maka day kayano makutahan makigiyano na nang kakisibaw malala magnata de bawa maka day malaka ayo musapay nalay po nga ta'ala na pinre kon roh kami na matandre jadi na law pada masar si pulong deto ni timbang amala na deto nalalo ko lete ang siratal mustaqim angka niger tau masumbang iya magan tanya makade karena Allah makade hadesai nigi tau masumbang iya ro tau masumbangi de ni sangi makada niga na sumbang tau isumbangi deto ni sangi makada niga sumbangi biasa ni masidak kade ni sedeni risa makada niga sidakai si bawa ya roto isidakai jadi itu disangi makade disidakai biasa nih kah depan man rasa memang ni depan maka tapi ko cara sus maka tuata ngapain niat deren na ita pada ko masigi karena Allah irisak makuye nama kay ka pasantren poko sira ben ka bente angka uluala angka sadena pasae may ka pasantre pa kapala korang may ka katong pesantren na napipingin guru tas wahidi ngarapani oko bersahati jadi makai ke pesantren tatalipong iban ni pimpinan na tatanay ang kagana yatim oko tu pakire miskin oko tu masiko la makapala o makade angka tahabi ustaz siaga pakta majana siulang makadai 250 atau ke 500 sabu iya talenga cik dia nana aku tu utanggungi pakta majana tapi aja nata podangi makadai ya wajarang milau tulu toka aja nata pasiruntuk ka transfer ka ban ya jiro nana masih sekolah de diris sama kadani gay bantu salah saya matu makapal nato siruntu inadanan kan iris sama kada iya biasa wajarang niya nana betul na masih sekolah iya nana tonis sangi makada iya biasa bantu ka iya narona sa roha desa tau masidakai denis sangi makada ni gana sidakai tau isidakai tonis sangi makada ni gana sidakai yo poko itay na ibantu nasu makada de tu musalah saya kinetannya iya kan mamula ni mo ba tu naitay ni mano nasa wah iya tu biasa mano ya roy mo ba situ yo poko de na nirisang alena de to nisangi aga nasa nabita iya tau make tu lay jampu khusus iyo po ko'y pasipulo nga na yatingin na payaling ang palo na paiso tingi balender mo pa yato de nalansot tama dagang kulengan ni sa paki usaha ka nga jatis sangi usaha ka ti din sangi tatalipong iban ni di mo to din sangi nomoro tama kadaya makadani ka to kadaya aja na ti sangi karaban ni atan na po ang Allah Ta'ala Pak iya tu je tu masumbang yang dari tu kaja tak kajan na makna iya naji mah tu lay parotes iya ko si di juta na sumbangan ngasan na natapo iya ko 20 sabu po Allah Ta'ala na pinangkurang mesti na tak bali iya ko si di juta ta sumbangan karena Allah tanpa nama karena Allah 1 juta iya ko 20 sabu tepui laupa 20 sabu iyo po di pasigiligan iya ko si di juta sa tay tapo iya ko 20 sabu sa na Allah Ta'ala akan po Allah Ta'ala banyo na 20 bisa po na sumbaga iya lang pinagkurang iya ko si di juta sa na napatama makanya dalam tasawuf itu disebut sul adab salah satu orang yang sul adab kepada Allah
Itu dia nama kanja pakai dah napa ya ko cek dia ipuangin apa nang kurang itu maka kira-kira ko ini ko ka anak tanu yala aja na napuang itu nak yala ya ko ka sumbangan nasi di juta sana na tepu tapi aku dosa budak sumbangan ngambok dan tepu sana maka kira-kira kalau wenjo nana iya ko dosa sumbangan na ya na tepu iya ko mega Allah kan begitu juga gitu. Jadi aja na 20 sa buku Allah Ta'ala papinang kurang kalau ada sa rupiah karena Allah maka dia gaji dosa buminangka kanga jadi ini kesulitan kadang-kadang kita memang harus juga memahami kemudian ko pasti dah kau na pasti dah kaya ya wana cik de iro iya ko de tu lima kerwe de tu ya ule maki tu sa sapa masuli-suli ko mako itu neko nana itu masih kola may gaya tu iya to na ko masumbang aja to na titay makradisya gaya sumbang iya na titay tama ba ni dito ko kantong nang kana chilengang lalo tapatama niya aja na titay ko nga latala mo to makadahya ko takko malinga de na bilangan nga de to baliwo bilangan no parewa kangi ada sa ko siya to yo po kumaloli suli may prasigat tang soros hitam lima deke si salah to jadi yawana ya ro iya na ro sumbangan biasa tapi aja tepaturan no ko sumbangan saya dulu biasa ro cara maku mak dulu aku pau maka dia nang kataw mas sumban na puji riale sa barak ko na melo miacang sa barak ko dega ga mulolongang tapi ubaca hadesa ai de ya nang kataw masumbang namo puji riale namo kapujem ni o masumbang melo miacang degaga apalan na lolongan polo kusumbangan na tapi kinri malolo masumbangan dua pak dongan na nabita ko resesen to masumbangan pangilon na ito ko pangala tala ipo uwilawi tau matarimae nilaw dong aja na to masumbang pak dongan na nabita ya nilaw ito epon iya ro tau matarimae pasidak kapon nilaw dong aja na iya tau masidak kay magay makuye degaga tau matarima pasidak kariya ang kaga degaga tau egay mi riya tau mak berele makanya iya ko tau dena riya nilaw dong namo riya iya matu wat dito itarima pasidakana karena diijabahnya doa orang yang tidak riya itu kali. Yang kedua, engkau apa pengilawan ada bita, agak pengilawan na. Puang, talengi apalang tahu angket puryoran ni atam. Berikan pahala kepada orang yang menggembirakan hamba. Ya jina tu ampe kongka agak-agak ya dereng, ia makan jai. Betungan dia makan jai aja tak kadai mak bau-bau ni saat di malang-malang ni tapi aku ya anunan remo patuh bawa ni. Dina koro. Berengi iya makan jae supaya Mario itarimai namori yaki angka apalah talolong katanya mi pahala pasidakah agak boleh pahala menggembirakan umatnya Rasulullah. Jadi makomo mak baca kak urun tu imak kadau iya gagae namori ya narik ko Mario mu itu ya lengitannya apalah sumbangan lolongan apalah menggembirakan umatnya Rasulullah ya jimah kade nabi talengi apalah tau angkai puryoran ni umatku ini kare jadi itu kong katau pak namo de gana bereng ya na tu ampe maka nabi tatabassumu kapi ahi ka wajhi kala sadaka mi cawa-cawa cak beru nasaba ya tu mi cawa-cawa na to sidup patay na to mi cawa-cawa tappa masanang atinna we basta payano para lega gaya leng mage we mi cawa-cawa ko to sirunto ya na rumah kada menggembirakan ipuryoran ni inamuti di pacar me ko to lipuryoran ni te betukan igembirakan ite ya anu cede we alhamdulillah terima makan ja anu ta iya angkat topalannya tu karena menggembirakan umatnya Rasulullah iya aja tu sina to lipit tau to liya cairi
kamu ni aman ang kataw mako gitu. Nasangnya Pak Bupati sire naso maka na taw matakpo pole dara ito matakpo pole galung 45 na ngalina tama masige le pitaw si tamaranak bupalen dia ko. Tanga bunatak ko na latoy bola na to limanan na bayne nang kato niya na mapakire-kire. Ini atau stress man. Ide to matakko gembira kan dia. Syukur ni ko tama ni masige. Syukur ni. Apalagi kalau ni masa paja subuh ini na to mau palada. Jamo tak kada aja Pak menerima gato je tu tulis tangin na salahkan. Ya na cakaru do nasa sita siya. Padahal maka dia setangin dia juga kasih upi kau na dulu masalah kagak iya jadi dia engkau tahu Pak we cede setangin sina cede iya na mau pura nama jenne mabela-bela itu setangin pada kau panyon na de kana mak galere setangin maka bela maka mapi itu cakarudu ternyata saya tak apa cakarudu teh namo malaikat iya malaikat apa cakarudu tu tama ni sah makoni roh upalatu pece daya ha namo tu malaikat pacakarudu tite iya nama depi malaikat mae ka malaikat pamasele ina magampangi matinro kita ni gare kay gawat tu cakarudu te nomor si dia ko mangaji napai dua lampa na baca atau disigilingan ni barisi dia saya gaji ite melo ni matinro itu karena resonansi malaikat yang membuat kalbu itu sakinah aja na setangi ina tu mangaji na tu made ni setangi ina tu ampai Umar Abu Bakar si Ba Umar si salah batin ya ko Umar milodo nalada mangaji nalada supaya made setangi apa ya ni lada mo ya tu made setangi aja tak ada setannya resonansi malaikat yang kedua kay gawat tu cakarudu ya ko to masikir mako mo ibaca ni bilang-bilang tak dinda bawa ki matin si kahe itu karena malaikat rahmat itu berkumpul ketika kita berzikir. Yang ketiga, iya ko pacarama. Maga manajin na kabako. Mata tulimelo si kerapag. Na makandango ko balarondangnya letu Yesu bude na marigaga. Iya mana ko stase na peje 15 menit tuli nagalulu ni matanda. Itu karena di majelis ilmu malaikat pada datang. Ukui matan rala da kega iya ko jumai ina iya nenre pakato ba ko mimbara ina daje ga urami menre matan na bulla curu sih waktu itu magai karena seluruh malaikat itu ketika khatib naik di mimbar seluruh malaikat rahmat yang ada di itu bersap-sap masuk ke dalam masjid iya na tu nasabari nama gampang ni tema tinro karena resonansi malaikat dan niya setan aja tak ada setan lopo seji beli sila tak mampu kasih deh maka dia setan we talitan aja kasih mabela tu lihat mau salahkan ini dia aja tulis setan salahkan deh itu karena resonansi makanya kong kabola dia namanya matinro matai ko monro ai maka lele tu bola tu nulle makurangi waktu yung lima sampaja nulle makurangi mangayo ko tu ina tu nakadana di telah tajal buyuto ko makabira ajung pajiki buruk long bolam jadi rasam paja sunat bawa rewa aku bola mau jama supaya nonroi malaikat bolamu nang apa idi maki buah bola makalele apa i pasi bola WC bakamara iya ya kota tama WC bacanya Allahumma na'udzubillah aku besi wal habais lari masuk setan loki kamara Di makan jauh ron, iya tota iba tama si upi kamera mon ron na tulio ko meron sa tangi malaw liso to imale ba do patilaran apa ini mato maki buat ngon to na may galasak kanet na sama tuli sigaroy iya to ampe to pandetay lo na pasaran nga makokuay na si bawan niya iya itang ni gare